Biakamal talash kenyam. Take a rush me bekona lad guasame bog masha goren wo bloody nal. Bana queen katin jan shaja gor a bog mugwalong. An bog me a kan konure de ka guarana sha gor ka ja. Sha gor ka ta dana to kori ka jere wika so Sudan. Ta dana nang na rodian ka ja ka so Sudan. Ka ngana to ko moki ka ngana tekere ko. Sha gor gwasame tem sha kulo gor gwasame na kontin chi bogome chi kana kwen chi kana da no ne diatan kontin gul tekeriek ano rei wika so Sudan wa shika jang dial chika din kane dial wa ka tan dien tekeriek ko ka jan bogo sha gore ramishale team Edward ban ye kulinga gwanu ngu mishitwok ki ngu munong kori ka jan gwasidan kona kan kel keli a changchu kona butu gino bane tin gone ken keliang bane keliang ano boga me chaja gor ka kui so Sudan rig dial kona tore wich ka so Sudan ne ka gwasidan ne cha CPA me chaja laslet ano CPA gwasidan ne cha so Sudan cha gurno bete keliang kene netin kon tin teke terkeja ngai kon no so Sudan kene Sudan teke rerika medida long shana roi ka tai da ne shi Dr. John Greng de Mabior kene Dr. Reg Machaten Durgon ta da ne shi ga ka je ki me nyin kan ga je ki me ter kana ka gwase da ne mene mo shi ga bere matka ke 1993 ka kori na 1990 lo teke rundio kor no chane ngaje no ka October 22 1993 ajan gwade da ne jaken bi mal batek kam dien kane tete shu kan shu ta kamal shu mal ma shu tuten ka buga sha kula gor gwasame men gor kona ban lingten ataye dan e shi dinka ke jang chigare alkan wo in December 2013 ron kina daro with the world jok chikere alkan wo ajen gwada dan beriek batuo kaje jen chaje plan cha mishare alkan wo banwer bakan dundo shike jang dial shike old dinka ka do badana shalat kaje no neme mishare alaka dinka bargazal akanite kon te nye ke dej tribal army mishal ke dut kubeng ka galwan ala galwan jan gwadran nye katin dut kubeng jene dej jani misha train ko banwere bakanak ke 2013 December 2013 cha gor ka jan bogo me jaramadan shi gor bloody nile wajen plan mishari alaka ko ken chicken dech mibin war bikanak chicken raleka laken kanade to wa dinka bargazal ken tete ka plan mo dinka bargazal ken te kon te ngie ke de ni de mishal ke dut kuben ka galwen and dut kubenya mo jen wang dien dial ke dinka ka dinkan to ke dinka bargazal ka duob dan sha bug me chaja gor ke je mashale bloody nile jana bug mo gwalong mo goro de rande je kwen jende ngedu de je ger ko nyiri all dinkas you don't have to hate all dinkas shu dinkan ne shu ka nyir kan dia shu ka baba kan dia no kene to jak chi te shara che je ger ne me ko me shara le ka netin kon tin che goro no bikan war bikan ganak jana plan kia power struggle nere dinka ne bane ne karodian je dinka bargazal jikana shuguje no biken de jame mishal ka dot kubenya biken realeka ko biken ta danen biken warna ka je biken realeka ka je ron kin dara widu wal jok cha de jamo kebno de je sha ngech ken 2013 ben ki ron kin dara widu wal jok ka na ben akan wer kan kana nak cha de jamo cha jere aleka ka wa ke dinka bargazal
kadi endeje mokorwada la tribal army mo chwale dut kubeny ka boga memen cha gor shal bladinal wa ken deje cha ngej ka wangdien ka jang karodien ke ngej ka rewij mishal ke gelwen wane te konte ngej ka tribal army ke te ngej ke de ne jana toto wa nene ken de ne jana rode cha trentin kwal shola dut kubeny wajen shode en dut kubeny malode wa kene beken president beken agang kene gelwen wa mulunu ike kettle keepers ki keneti tegang kanungu tegang kanwok o metegri muchitwo bika kwer beken agang wa jan ngije dan ngi kende je moka jama chalke dot kubeny atok jane ka jande je dan sharal kano ibbe president bajagang ala selpa ke mayadit ka bikan we shal galwanga bikan agang ka waken ike kettle keeper tene kan lo nyai kan ka akiena men dot kubin lo ne kettle keepers lo ken quicken SPLA ala kuma South Sudan People Liberation Army ala me shalat gwada menen ala quicken SPLA chief of staff ka SPLM chief of staff wanda wa agadinka bargazal mimo randien kan ne te dialte konte ku kaman ku kan to ango ba noer ba kanak karon kin dare wal diok la December 2013 massacre ye chalat me cha noer cha kanak ne te konte tup ka plan mishit kaname wa tegatin mane Paul Malonga 1 General Salva Kiir Mayardit General Salva Matok Gangdit Marial Chanong kenene kokien tila din kana tijan ka Bargazal region gwasame kan Salva Kiir Mayardit kanalat chalani Salva Matok Gangdit wa kenete konte te ka plan ko ban werba kana ke ba ko wuch rewich an plan amo wa jen sha gorka jen buko mo mishala blatinale enetin kondo ngai kamadan le rode ko jin mi ngi jide jen tama ka wangne ni ku karodien nyuda jagwa en wo tika plan ki guru jen obi mi jeg bujalat na me kel mi shoda lat ka gwase dan ka jen o ka ken 2013 kan beno me ba no ba kanak shu kan eti shu kan plan mo shu kan realeka anyo kare bogo me chala do kan ideal ni shi corrupt wa netu ngwalung rewu ka so Sudan in kone corrupt ki netu kontin che jiak ten chana cha kalok wa kene ke dinga Bargazal bon wa kene ten kontin ku so Sudan kone control ala economic de kelo kan ko control oni wa jen gwada danan chi corruption jetetin ka wa kan Bargazal who control the country economic sector ala South Sudan corruption wa shalat ba ramshal ke dura saga ala corruption scandal michitwo ke 2012 when the government of South Sudan decide to fight hunger wa chukana no biken korba biken to ka jen gwase dan gwase mo chukan to ka mo koken bikan kon bikan kok shit ko dong bi bel bikan kok bel to mi kan kok bikan nyok mo koken ka citizen la jewe alon kuma point le mi shit kan mo ka de ka longa na ko ne to boteten walet kan mi shina mo ka wa shwa corruption ma shwa nen ke 2012 la ron kina daro hude waro ngoda ka ron kina daro wal de ko kan to wa shuriya ko ma shwo to ko no ka jen boko me wa ngwada mo lakin belwa kok pegatot bikan yuri al bikan kan ka bikan ga bakam citizen wa ngwada mo kan bo wa ku kan governor bo ku kan ga bribe ki mo kan tedian yo ko dob dan dong de kan corruption mo de kan jaga jawo niam ki ta dan ko kan wane je ka ja are bo ko me cha to ko lungo shalat nike ron kin daru de diech wa cha to ko te ne te ngwana lung tenang ke
kwak ka riwdien wa ke generally atu on garon kin dara wi de diech ne ka me da ne china ben ko dong de South Sudan de chong ngoda kan independent kana jek wa shu ne de kon la military general kana politician te tere wi ka bargazal la din ka bargazal no chugan to ka me ngo kan badje ne na ji South Sudan dial ka gwaze dan chugan gorno bikan budget bikan ngok no ko chap bijek bikan tan bikan lat kan ken lat kan ka shit ka ma shit ka de ko kena kono de ka na de kan na ka no an gwazum wate ka corruption di long mu to ka kan kwarti ci ka general Salva Matok ka general Salva Matok gangdit no wa chwa kebon gwazumi cha keb ne ka Uganda ka gwade dan mi che yoto chop ko $3 million tishelel atisha kwal chwa ko kebon kujimi yoti $3 million la million dang jok yor ngwan long no de randa ka kan ka jan bogo mo mi jinu kwene je bloody nal be je no te dong ngwan long de sha gor no kata dana sha corruption sha janen keja gwaz me shan bula woni am jatin bogo di de long gor je no dong de kwen ye keliu kata dana sha lat keja dum no bana guardian bana ile jek da gwano de ta dana sha corruption me cha je le keja ne titi de janga bogo mo sha le bloody nal mishi good bi ngaje no sha plan ta dana bana liu ga jaga South Sudan ano bana shoes ke ka ngana kwal ke ngum to na ka nuwer ka fiun ka ngum na ka na ti diala to ka ti shalat ana man kule te no mi che to da gwan wo barora nyok te ga mugo mi sharel ka self ke ma yadit ka jan gwas me kan diala konte te ka te che corrupt rudien dial ta mishi ka barar ka kume ano shaka watch titi ke indicator ti gobo ko dong de ko mu South Sudan dong da mangwa me sa kwine wala taye da ne be me let ngarodin ga je ga be jere ben ba kan etin ko ne ko rabni al beken wich beken yar jen mu ko South Sudan ko shuje shum mana tama ka shu ne dial kan naka mana nuare ko na mo cha chiang mu chodlut an tama cha chiang corruption ga cha shu adapt ko shine ta nyal chi corrupt benepin ano chi chiang ye shu jak jen mena yen man tama re ko South Sudan liuna long ne chiang man gura long ala bong to cha gorti netin ko na ngin manana to ko bong to cha gorba ne ti ka ne ti ngin manana to tete tin katin kon lat karodian ko ngai kon kwa dana be budget betin budget chet to re wi ka so dan no ngerar wa yo ba ko no win mon ngaje la wel ba ngaje yur kon bere ka ngai madan le ro ngum shala ngum tede to ko report la ja tup ko every year na me am gura no da ja ko boko me dungno sharu ger ko jang di ala gani jak Young, they are not bad people. Not all of them. Sherman werbo. She bad people. Can they? Bubong to tiria gorti. Bika sharkon bikan kager. Plan misha plan na iti jak. Tira niyam na la beja long. La tuko no bete ne iti goal to be chuj. You know. Titi te tung walong de shalat queen nuri. No te ke guan werbo china toy ke kebo. Tila la ran pegani ke 25,000. You know. Lo te tungwan long te chala ga jen boko me dong shandelat te ne di sharu tin bo ka ne di tedi dungno gor jen wo dere kwen bi ka social media ba an boko me shale bloody nile ke ko google ke bi ko ba bi purchase ka Amazon ko bi kwen bi manana tin bi ngaje no ngum tuok kwen le bi winna ke jangji ko brand bi je nyir duno bi ngaje no corruption be ko do ba dien bi goron bi nywana sin ko kenan bi atakamal